ikhadi le-Afrika kuNkulunkulu iphefumula enkonzweni yemgidi longcwele esigodlweni eLzizini. Ingwenyama ithe kubambelela nekusonzela kuNkulunkulu kutawuletha tibusiso. Le nkonzo yemgidi longcwele beyiye kwephetha tinkonzo telibandla leManazaretha lebedekade tichubeka eveni. Kube nemthandazo esigodlweni eLzizini okade uqhutshwa libandla leManazaretha iNazareth Baptist Church kusukela idolo ngeMgcibelo lomhla-ke kuchubeke imigidvo lengcwele. Le migidvo icale enkundleni khona lapha esigodlweni ekubeni kufike isilo semhlaba. Lo mgidvo bewukathi ubusiswe nakuba khona kweNdlovukazi Mhlekazi. Abekuphindze futhi kube nemakhosikazi esilo sigodlo tindvuna tembuso boba betikhulu kanye nalabanye labakhulu embusweni welive. Sesiphefumulela umhlaba silo semhlaba sibonge umthandazo kanye nemigidvo lethulwe libandla leManazaretha lapho khona ingwenyama ithomise kuhlangana ngemthandazo ngoba umthandazo utawulisondzeta live leSwatini kuNkulunkulu. Nasisondzela kuNkulunkulu ngemthandazo kufanana nekufaka yona inhlanyelo. uNkulunkulu uyawusinasibusisa asibusise ngekuthi konke kube kukhulu kakhulu lesitakuvuna maNazaretha. uNkulunkulu ke ufuna sitinike isikhathi sekuthandaza, sitinike isikhathi ukuthi sisondzele kuye, sitigqabhe ngaNkulunkulu sibantu sihamba lamhlabeni bonalisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu ngekuqhubeka njalo ngekuthi sifune buso bakhe, sifune tindlela takhe latawubonalisa ukuthi ngitona letawusiphilisa ngoba abantu labete uNkulunkulu baba nekukhathateka lokukhulu, baba nekukhanzaliswa ukuthi emoyeni kuba khona lokuhlale kushoda ngesikhathi sonke. Ngako ke eManazaretha nasibambele kuNkulunkulu sisondzele kuye mathudane. uNkulunkulu uyawusibusisa futhi uyawusiphakamisa kakhulu eManazaretha. Imbubo yemhlaba ithi njengoba kuhlangenwe ngemthandazo akusilo leSwatini nelibandla leManazaretha kuphela lekumele kuthandazelwe kodwa eAfrika yonkhana. Njoba silapha nje asisatithandazeli sodwana, sesithandazela iAfrika yonke jikelele ngoba iAfrika iyawudzinga umthandazo. iAfrika ikhuluma ngeAfrika ukuthi ifuneka by 2063 ibe transformile ibe seyincenye iAfrika. Konke ke lokho kungaba ngemaphupho ebantu kude emaphupho nemaswe laka aphumelela sibusiso saNkulunkulu. Kulesigaba lesi sesibili semthandazo lwethulwe libandla leManazaretha inkulungwane temalunga alelibandla lethule tinhlobonhlobo temigidvo lehlukene embi kwemakhosi nemholi walelibandla His Holiness Mduduzi Shembe. Lokhu kulandzela ukuthi lelibandla leyame kakhulu emasikweni yakaZulu. Ekhathi enkundleni emalunga alelibandla abekade ehlukene ekhathi njengoba bekunabobabe nabomake imbali kanye nemajaha. Kanye-ke leticheme ngale nkolo kuthiwa kunemakhosazana injobo, Scotch kanye naJamengweni. Athe lamabutho angacetha kugitha kwase kufika isikhathi sekuthi umholi weManazaretha His Holiness Mduduzi Shembe abusise amabutho lebekade agitha khona enkundleni.
Lo muhla-ke njengoba bekulilanga lokugcina letinkonzo, umholi welibandla lamaNazaretha wefika kuleli mhla tingamashumi 20 enyangeni yeNkwekweti, baniketa inkonzo nemithandazo bekusolwa kuchubeka njalo eveni lonkhana tiholwa nguye. Etindzabeni